God who guides us. Jumal on Jumal, kes juhib meid. And he does that because he loves us. Ja ta teeb seda, kuna ta armastab meid. And he has given us this kind of supernatural GPS for our lives. Ta on andnud meile sellise üleloomuliku GPS-i meie elude jaoks. And as we get connected with him, Ja kui meie saame ühendatud temaga, he's not going to just tell us what to do. siis ta lihtsalt ei ütle meile, mida teha, He's going to show us the way to go and how to get there. vaid ta näitab meile ka tee ja kuidas siis jõuda sinna. And this is what is so awesome about our God. Ja see on see, mis on nii võimas meie Jumala He juures. cares so much about you and I. Ta nii palju hoolib sinust, minust. This holy, all-knowing, magnificent See God. püha, kõike teadev, selline tohutult võimas Jumal. He will come down into your little life. Tema tuleb sinu väiksesse ellu And you need to know he cares about you. ja sa pead teadma seda, et tema hoolib sinust. He will lead you Ja tema juhib sind to the place that is the best for you. sinna paika, mis on parim sinu jaoks. And so here in Proverbs chapter 14, it says in verse 12, Ja siin õpetussõnad 14, salmis 12. it says that there is a way that seems right to a man, but the end leads to death. Mehe meelest on õige mõnigi tee, aga lõpuks on see surmatee. There's a way that seems right. Et on olemas tee, mis tundub õige. Have any of you ever taken the way that seemed right and it wasn't right? Kas teist kunagi keegi on valinud mingi tee, mis tundub nagu õige, aga see ei ole õige? You know, it felt like, well, it was maybe, Tundus, et see oli nagu vist õige, and then it's not right. aga siis see ei olnud õige. And this is what I want us to avoid. Ja see on see, mida mina tahan, et meie saaksime vältida. I don't want us just to do what seems right to us. Ma ei taha, et meie lihtsalt teeksime seda, mis tundub õige meie jaoks. I want us to have a connection with this awesome God, Vaid ma tahan, et meil oleks olemas ühendus meie võimsa Jumalaga. and that we can do what seems right to us and do the Holy Spirit in us. Et meie saaksime teha seda, mis tundub õige meile ja pühale vaimule meie sees. And so we need help. Nii et meie vajame abi. You need help. Sina vajad abi. You need guidance. Sina vajad juhatust. Wow. Say, I need guidance. Ütle, et mina vajan juhtimist. Amen. Amen. You need guidance for your life. Sina vajad juhtimist oma elus. And the awesome thing is God cares enough to guide you. Ja võimas asi on see, et Jumal hoolib sinust piisavalt, et juhatada sind. And so as we follow God, Ja kui meie järgneme Jumalale and as we know that God is guiding us in our ja lives, kui me teame seda, et Jumal juhatab meid me elus, it's going to create something in us that we all long for. siis see loob meie sees midagi sellist, mida meie kõik igatseme. Because there is joy, Ja selles on rõõme, there is peace, seal on rahu and there is confidence that comes ja seal on olemas see kindlus, mis tuleb sellest, when you know that God is guiding you. kui sa tead seda, et Jumal juhatab sind. I want more joy, Mina tahan rohkem rõõmu, I want more ma peace, tahan rohkem rahu and I want more ja ma confidence. tahan rohkem kindlust. And as we follow God, more of that's going to show up on the inside of us. Ja kui meie järgneme Jumala, siis rohkem seda saab olema meie sees. This comes by expecting God to guide Ja see us tuleb sellest, et kui meie ootame, et Jumal meid juhatab and then receiving God's guidance in our life. ja siis võtame vastu Jumala juhatuse meie elus. And so God wants to be actively involved in our life. Nii et Jumal tahab olla aktiivselt kaasatud meie ellu. He's not just a God that we serve and then, do it on Sundays and then forget about him for the next 6 days. Ta ei ole lihtsalt Jumal, keda meie pühapäeviti teenime ja siis ülejäänud 6 päevaks unustame tema. But he wants to be involved in your everyday, step by step in your life. Aga ta tahab olla kaasatud sinu igapäevaellu samm-sammult, kui sa elad oma elu. And no matter what is going on with you, Ja vahet ei ole, mis on toimumas sinuga. whether it's positive or Kas see negative, on midagi positiivset või midagi if negatiivset, it's something good, something kas see bad, on midagi head või on midagi halba. no matter what is going on in your life right now, Ja vahet ei ole, mis on toimumas sinu elus praegu. Thursday morning, Kolmapäeva hommikul, Friday night, reede õhtule. no matter what's going on in your life, Vahet ei ole, mis on toimumas sinu elus. you need to know that God has the answer Sa pead teadma seda, et Jumalal on olemas vastus and God has the way ja for you. Jumalal on olemas teerada sinu jaoks. And as we continue to follow him, he will take us to better places in life. Ja kui meie jätkame temale järgnemist, siis tema viib meid meie eludes parematesse He will paikadesse. show you how to live if you'll cooperate with him. Ta näitab sulle, kuidas elada, kui sina teed temaga koos tööd. And so our job as a believer is to learn what God wants from us so that we can cooperate with him. Nii et meie töö usklikena on see, et uurida, mida Jumal ootab meist ja siis teha koos tööd temaga. Because we all need God's guidance in our Kuna lives. meie kõik vajame Jumala juhatust oma elus. And so we've talked about some ways that God guides us. Ja me oleme rääkinud mõndadest viisidest, kuidas Jumal meid juhatab. And we'll still talk about some other ways in next week as well. Ja järgmine nädal räägime veel mõndadest viisidest. But God guides us through his spirit. Aga Jumal juhatab meid läbi oma vaimu. God guides us through his Jumal word. juhatab meid läbi oma sõna. God guides us through other people. Jumal juhatab meid läbi teiste inimeste. And God guides us through his ministry. Ja Jumal juhatab meid läbi oma riigi töötajate. And as we continue to look for all these ways that
to receive guidance. aga kui meie siis otsime, me vaatame kõikide nende avide peale, mis meid juhatavad siin elus. I believe that God can use all these ways at the same time to make our path very clear. ma usun, et Jumal saab kasutada kõiki neid asju samal ajal, nii et teha meie tee hästi selgeks. It's not that we just pick one. See ei ole lihtsalt nii, et meie valime ühe välja. All right, God, I want you to only guide me by your word, and that's it. Jumal, ma tahan, et sina juhatad mind ainult läbi oma sõna ja see on kõik. And if I don't see it in the Bible, then I'm not going to do it. Ja kui mina seda Piiblis ei näe, siis ma seda ei tee. But no, it's not just the Bible. Ei, asi ei ole ainult Piiblis. The Bible, like we talked about last week, it is the awesome map. Nagu me rääkisime, Piibel, see on väga selline võimas, hea, imeline kaart. But there are other things that God uses along with the word Aga on olemas teisi asju, mida Jumal kasutab koos sõnajaga, to give us direction. selleks, et anda meile suunda. And that's why we're taking some time just to look at these things. Ja sellepärast meie võtame aega, et vaadata neid asju. And one of the most important things we need to know is God's Holy Spirit is living on the Ja inside of üks us. peamiseid asju, mida meil on vaja teada, et Jumala püha vaim elab meie sees. And He wants to get you to God's best. Ja tema tahab saada sind Jumala parimasse. I love what Jesus said. He's not going to just have His own plan and own agenda. He's going to listen to me and we're going to get it done. Ma armastan seda, mida Jeesus ütles, et tal lihtsalt ei ole olemas mingit oma plaani, mingit oma tahet, vaid ta räägib ja juhib meid sinna, mis Jumal talle on öelnud. Amen. Amen. He's going to hear from heaven for you Et tema kuuleb taevas sinu and jaoks speak to you about what's best in your ja life. ta räägib sinule, mis on parim sinu jaoks. And so the Holy Spirit is on the Nii inside. et püha vaim on meie sees. He's the third person in the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Tema siis kolmas isik Jumala kolm ainsuses, isa, poeg ja püha vaim. They are working together in perfect Ja unity. nemad töötavad, toimivad koos täielikus ühtsuses. And the Holy Spirit is here on earth fulfilling the plan of God. Ja püha vaim on siin maa peal selle jaoks, et täide viia Jumala plaani. He's the action part of God that gets the job done. Tema on siis see Jumala see actioni pool, mis aitab selle töö ära teha. And He will speak to our hearts. Ja tema kõnetab meid meie He südamesse. will open up our eyes so Ta- that we can see the truth. Ta avab meie silmad, nii et me oleme võimelised nägema tõde. And He knows the will of God. Ja tema teab Jumala tahet. And He will reveal that to each and every one of us if we will listen. Ja tema ilmutab igale ühele meile seda, kui me kuulame. And then we talked about last week about how God's word is alive and it speaks to us. Ja me rääkisime eelmine nädal sellest, kuidas Jumala sõna on elav ja see kõnetab meid. This is God's written word, the Bible. See on Jumala kirjutatud sõna, It's Piibel. God's letter to you as guidance for life. See on Jumala kiri sinu jaoks selleks, et juhatada sind siin elus. And it speaks supernaturally. Ja see kõnetab It's üleloomulikult. not just words on a page. It's not just some old book. Need ei ole lihtsalt sõnad paberil, lihtsalt mingi vana raamat. But these words can be new every morning for you as you read them. Aga need sõnad saavad olla uued sinu jaoks igal hommikul, kui sina loed neid. And I want us to always read this as if it's a letter that God wrote us today. Ja ma alati tahan, et meie loeksime seda viisile, nagu see on Jumala kiri täna meile. And you need to get the word of God on the inside Ja of sa you. pead saama Jumala sõna enda sisse. And so the Father, the Word, and the Holy Spirit, they work in perfect Nii et unity. isa, poeg ja püha vaim, nad toimivad, tegutsevad täielikus ühtsuses. And the Spirit is always going to work together with the written Word. Ja püha vaim alati teeb koostööd ja toimib koostöös Jumala kirjutatud sõnaga. He's never going to lead you outside of what God has already spoken. Ta kunagi ei juhata sind väljapool sellest, mida Jumal juba on rääkinud. And that's what we talked about. It's like that supernatural GPS. Ja see on see, millest me rääkisime, see on nagu see üleloomulik GPS. The information's downloaded into us by the Word of God. Et informatsioon on alla laetud meie sisse läbi Jumala sõna. We get God's plan and God's will. Meie saame Jumala plaani, Jumala tahte. And then the Holy Spirit uses that to help direct us and lead us in life. Ja siis püha vaim kasutab seda selleks, et aidata, juhatada meid, juhtida meid siin elus. But today I want to talk about a little bit different way that God leads. Aga täna ma tahan rääkida natuke teisest viisist, kuidas Jumal juhatab. And one way that God leads is God uses other people. Ja üks viisidest, kuidas Jumal juhatab, on see, et ta kasutab teisi inimesi. God will use other believers to provide for you godly counsel and godly direction. Jumal kasutab teisi inimesi selleks, et varustada sind Jumala kartliku nõuga ja Jumala kartliku Direction. juhatusega, suunaga. And we need that in our Ja life. meie vajame seda enda elus. We need to have others' wisdom and others' insight. Me vajame seda, et me saame tarkust teiste käest, me saame teiste käest arusaamist. And not that they come and that they forcefully say, well, Carmel, you need to do this. Mitte, et nad ei tule sinu juurde ja ütlevad seda, et tead, Karmo, sina pead tegema seda. That's not what I'm talking Ei, about. ma ei räägi sellest. I'm talking about people that we go to and we say, Carmel, I'm going to do this. What do you think?
vaid ma räägin sellest, et kui sa lähed inimese juurde ja ütled, kuule Karmo, tead, et see on see, mis ma tahaksin teha, mida ma mõtlen, et mida sina sellest arvad. I'm thinking about making this decision. How do you see that? Et ma mõtlen selle peale, et teha seda otsust, kuidas sina näed seda. And I think it is wise for us to bounce information off of one another so that we know what it is that we do. Ja ma usun, et see on meie jaoks tark, et me niimoodi jagame üksteisega infot, et me saame siis nõu, kuidas ja mismoodi me toimida. And here in Proverbs chapter 11, Ja siin õpetussõnad 11. Proverbs chapter 11 and verse 14, Õpetussõnad 11 ja salmist 14. it says, "For a lack of guidance, a nation falls, but many advisors makes victory sure." Kus ei ole juhtimist, seal langeb rahvas, aga kus on palju nõuandjaid, seal on abi. If you don't have guidance, you're going to fall. Kui sul ei ole juhatust, juhtimist, siis sa langed. But if you have guidance, if you have advisors, you're going to have victory. Kui sul on olemas juhatus, sul on olemas nõuandjad, siis sa saavutad võidu. I like the way that the Message Bible says Mulle this. meeldib, kuidas see Message Biibel ütleb selle It says, kohta. without good direction, Ütleb, et ilma hea juhatuseta people lose their way. inimesed kaotavad oma tee. And the more wise counsel you Ja follow, mida rohkem sa järgned headele nõuandjatele, the better your chances in life. seda paremad šansid sul on siin elus. I want to have better chances in life. Mina tahan, et mul oleks paremad šansid siin elus. I don't want it to be up to me. Mina ei taha, et kõik oleneb lihtsalt ainult minust. I want God to put people in my life that can speak into my life and help me. Ma tahan, et Jumal paneks, et ta saaks panna mu ellu inimesi, kes saavad rääkida minu ellu ja aidata mind. And so if you don't have godly advice, Kui sul ei ole olemas jumalakartlikku nõu, if you don't have good counsel kui sul ei ole head nõuandjat and good godly guidance in your ja life, heade jumalakartlikku juhatust su you're going elus, to end up lost siis sa satud sinna paika, kus sa eksid ära and you're going to end up even stuck in life. ja siis sa satud sinna paika, kus sa isegi jääd kinni oma elus. And I've met Christians who are they're just lost. Ma olen kohanud kristlasi, kes on lihtsalt eksinud. I've met Christians that they're just stuck in life and they don't know what to Ma olen do. kohanud kristlasi, kes on lihtsalt oma elus kinni jäänud ja nad ei tea, mida edasi teha. And as we look kind of deep into these verses, and we're not going to go into everything, Ja kui me vaatame sügavuti nendesse salmidesse, me ei lähe küll kõigesse neisse. I just don't have the time to look as deep as I would like. Mul lihtsalt ei ole aega nii palju, et vaadata nii sügavuti, kui tegelikult sooviks. But as we look in here, we could see that if you're not careful, you are either going to fall Kui me vaatame seda, siis me näeme, et kui sina ei ole ettevaatlik, siis sina langed. or someone is going to make you fall. Sa kukud või keegi paneb sind kukkuma. If you don't have the guidance that other people can give, Kui sul ei ole olemas seda juhatust, mida teised inimesed sulle saavad anda, if you're trying to just do it all on your own, kui sa lihtsalt proovid teha seda kõike iseendast ise, you are either going to fall siis sa kas langed or someone will be able to make you fall. või keegi on võimeline panema sind langema. And so we need to have wise counselors and advisors in our Nii et lives. meil peavad olema targad jumalakartlikud nõuandjad meie elus. And if we do, we're going to end up in safety. We're going to end up in victory. Ja kui meie toimime, tegutseme nii, siis me saame elama turvalises paigas ja meiega saab olema hästi. Go a couple pages on in Proverbs to chapter 15. Ja mine mõni lehekülg edasi, õpetussõnad 15. In Proverbs chapter 15 and verse 22, it says this. Õpetussõnad 15, salmis 22 ütleb seda. Plans fail for a lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Nõupidamiseta nurjuvad kavatsused, aga lähevad korda paljude nõuandjate abiga. I want our plans to succeed. Mina tahan, et meie plaanid oleksid edukad. Go on to Proverbs chapter 20. Ja läheme õpetussõnad 20. Proverbs chapter 20 and verse 18. Õpetussõnad 20, 18. It says, and make plans by seeking advice, and if you wage war, obtain guidance. Nõu pidades lähevad kavatsused korda ja ainult targal juhtimisel peasõda. As we see here in this verse, there's two things. There's plans and there's war. Nii nagu me näeme siin salmis on olemas kaks asja, on olemas plaanid ja on olemas sõda. So if you are working on something, Nii et kui sina oled tegemas tööd millegi kallal or something is working on you, ja midagi töötab sinu kallal, you need to get some good godly help and godly guidance. siis sul on vaja saada head Jumala kartlikku abi ja juhatust. You need to get some counsel Sul on vaja saada nõu, to help you to see God's way in your life. et aidata näha sul Jumala teed, viisi sinu elus. And then go to Proverbs chapter 24. Ja mine nüüd õpetussõnad 24. Proverbs chapter 24 and verse 6. Õpetussõnad 24 ja salmis 6. It says, for waging war, you need guidance, and for victory, many advisors. Sest targal juhtimisel sa võid pidada sõda ja võit on seal, kus on rohkesti nõuandjaid. And so just by looking at these few verses that we've just read, we could see we need help. Nii et kui me oleme vaadanud siin mõndasid neid salme, mida me praegu oleme lugenud, siis me näeme, et meie vajame abi. We need one another to encourage each Meie other. vajame üksteist selleks, et julgustada teineteist. We need one another to help us stay on course. Meil on vaja üksteist selleks, et aidata siis püsida kursil. And if somebody gives you godly advice, you need
to listen. ja kui keegi annab sulle jumala kartlikku nõu, siis sul on vaja seda kuulda. So that your life can be going in the right direction. nii et sinu elu saaks liikuda õiges suunas. We need that godly counsel in ja our lives. meie vajame seda jumala kartlikku nõu oma elus. And one way that God will get guidance to you is through other people around ja you. üks viis, kuidas Jumal saab siis nõu sinu ellu, on läbi teiste inimeste. And those are people that just have had some experience. ja need on inimesed, kellel on kogemust. Or maybe some people that just have some natural knowledge about your situation or something you're going through. või inimesed, kellel on olemas mingit loomulikku teadmist asjade suhtes, milles sa oled või milles sa oled läbi minemas. And those are people that we need to turn to for guidance in life. ja need on need inimesed, kelle poole me peame pöörduma selleks, et saada nõu siin elus. Now, those that are not Christian, Need inimesed, kes ei ole kristlased. there are people in your life that will be smart on some things, but they're not a believer in Jesus. sinu elus saab olema inimesi, kes on targad oma elus mingis valdkonnas, aga nad ei ole Kristuse järgijad, nad ei ole kristlased. Let me just warn you on this. et las ma hoiatan sind selles asjas. Go ahead and take some advice from them, jah, võta mingil määral nõu nende käest vastu and they maybe will be able to help you. ja nad on võib-olla võimelised sind aitama. But don't let somebody that doesn't know Jesus help to guide your life. aga ära lase kellelgi, kes ei tunne Jeesust, juhatada sinu elu. Don't let somebody like that give you the direction of the way that you should go. ära lase sellisele inimesele anda sulle suunda su elus, mis suunas sa peaksid edasi And liikuma. what I mean from this is maybe they could tell you where to get the best prices on a new TV or something. mida ma selle all mõtlen, on see, et nad võib-olla saavad sulle anda info, et kus kohas sa võid saada parima hinnaga teleka näiteks. But don't let them tell you how to believe and how to walk your life. aga ära lase neile öelda, kuidas uskuda ja kuidas käia oma elus. We've got to be very careful that we're receiving godly counsel, not just counsel. meie peame tegema kindlaks, et meie võtame vastu jumala kartlikku nõu, mitte lihtsalt nõu. Because there's a lot of people that will be offering counsel to you. kuna on olemas väga paljusid inimesi, kes on valmis pakkuma sulle nõu. How many know there's always something coming at you? kui paljud teist teavad, et alati midagi on tulemas sulle. Use this toothpaste and you will be sexy. kasuta seda hambapastat ja sa oled And seksikas. so we use that toothpaste, we walk around thinking we're sexy. nii et meie kasutame seda hambapastat, kõnnime ringi ja mõtleme, nüüd me oleme seksikad. How many know toothpaste does nothing about your sex appeal? kui paljud teist teavad seda, et hambapasta ei mõjuta sinu seksikust. But we believe that because somebody told me. meie usume seda, kuna keegi ütles meile nii. All right, let's use godly guidance for life. et kasutame jumala kartlikku juhatust meie elus. Let's be men and women of God oleme siis jumala mehed, naised. who will encourage and speak to one another. Need, kes julgustavad rääkides üksteisele. And this is what church is about. ja see on see, milles seisneb kogudus. That's why God encourages us to come together. sellepärast Jumal julgustab meid kokku tulema. Not that we're out on our own, mitte sellepärast, et me oleks kuidagi omaette, but that we have a connection together because we have a connection to God. vaid et me oleksime siis, meil oleks ühendus omavahel, kuna me oleme ühenduses ka Jumalaga. And so don't let people that don't know Jesus be the guide in your nii et life. ära lase nendel inimestel, kes ei tunne Jeesust, olla sinu elu juhatajad. Because they're not sure where they're going. kuna nemad ise ei ole kindlad, kuhu nad on teel. And they certainly do not know where you're going. ja kohe kindlasti nad ei tea seda, kuhu sina oled minemas. So why would you turn to them for guidance in your life? siis mille pärast sa peaksid pöörduma nende poole, et saada juhatust nende käest. Now, I am not saying that you need to kick all the unbelievers out of your life. aga ma ei ütle seda nüüd, et sa pead kõik uskmatud oma elust välja lööma. I can't be friends with you because you don't love Jesus. ma ei saa olla sinuga sõber, kuna sina ei armasta Jeesust. That is not what I'm saying. ei, see ei ole see, mida mina ütlen. We need to have, friends that are not believers. meil peab olema sõpru, kes ei ole usklikud. But you need to limit the influence that they have in your life. That's all I'm saying. sa On pead this. piirama seda mõju, mis neil on sinu elule ja see on kõik, mis ma selle kohta ütlen. And there are those, though, that know the Word and they know the Spirit of God. on olemas need inimesi, kes tunnevad Jumala sõna ja kelles on Jumala vaim. And you need to let those people be able to speak good direction into your life. ja sa pead laskma nendel inimestel rääkida head infot head suunda sinu ellu. Those are the people that you can follow. Need on need inimesed, kelle nõu sina võid järgida. They know the Word, they know the Spirit of God, and they're living it. Nad tunnevad Jumala sõna, nad tunnevad Jumala vaimu ja nad elavad selles. Then you could be able to go to them and say, what would you do if you were in my situation? siis sa võid minna nende juurde ja küsida seda, et tead, mida sina teeksid, kui sa oleksid minu olukorras. What have you done when you faced this? mida sina oled teinud, kui sina varem oled sellise asjaga kokku puutunud. And that's the kind of guidance that we need in our ja lives. seda sorti juhatust meie vajame siin elus. And I get godly guidance and advice from the people God put in my life. ja mina saan Jumala kartlikku nõu juhatust nende inimeste käest, kelle Jumal on minu ellu pannud. And I am so thankful for those people. ja mina olen nii tänulik nende inimeste eest. And I'm thankful for you. ja ma olen tänulik ka sinu eest. Sometimes
some of you help me to know what to do and where to go. ja mõnikord teist mõned aitate mulle anda teada siis, kuidas edasi liikuda, mismoodi toimida. And I'm very thankful for the godly people He's put into my ja life. ma olen nii tänulik Jumala kartlik inimeste eest, kelle tema on minu ellu pannud. So again, I think every believer should have unbelieving friends. nii et jällegi ma usun seda, et igal usklikul peaks olema uskmatuid sõpru. We are in the world to be a salt, to be light. meie oleme siin maailmas selle jaoks, et olla soolaks, et olla valguseks. God wants us to make an influence and an impact in others' lives. Jumal tahab, et me avaldaksime mõju ja mõju teiste Yeah. inimeste ellu. But make sure that they don't influence you, but that you're the one who's influencing them. aga tee kindlaks, et nemad ei mõjuta sind, vaid sina mõjutad neid. You know, it says in 1 Corinthians chapter 15, esimene kiri Korintlaste 13. peatükis in ütleb verse 33, it says, don't be misled. ja salmis 33 seal räägib sellest, et ära lase ennast siis valesti juhtida. Bad company can corrupt good character. ära lase ennast eksitada, halb seltskond rikub head kombed. You know, I've seen people fall so many times because of who they surround themselves ma with. olen nii tihti näinud, kuidas inimesed on kukkunud, langenud selle tõttu, mis seltskonnaga nad ennast ümbritsevad. They get pulled off track. They get pulled off the course that God set for them Neid tõmmatakse ära sellelt kursilt, sellelt suunalt, mille Jumal neile on seadnud. because they're hanging out with the wrong people and then let them influence them. kuna nad veedavad aega valede inimestega ja lasevad neil mõjutada ennast. And I've had people tell me, well, I just couldn't, help it. We just kind of all did it together. ja inimesed on öelnud, et tead, ma ei saa midagi teha, me lihtsalt tegime kõik koos seda. But you're the one who allows that influence into your life or not. aga sina oled see, kes laseb seda mõju oma ellu või mitte. It's your choice. see on sinu valik. And there's no excuse for you to go to God and say, well, all my friends did it, God, so I'm sorry. aga seal ei ole olemas mingit sellist võimalust, et ettekäänet tuua Jumalale, tead, Jumal, kõik mu sõbrad tegid seda ja ma ei saa midagi parata. I just didn't have good enough friends. That's mul lihtsalt ei olnud piisavalt head sõbrad kõik. How many know that excuse is not going to work when you're talking to Jesus? kui paljud teist teavad, et see ettekääne ei kõlba, kui sa räägid Jeesusega? You need to be real guarded about your sina life. pead olema väga kaitstud oma elus. And you need to care enough about your life and about your future sa pead piisavalt hoolima enda elust ja oma tulevikust, that you guard and you shield what God has given to you. et sina kaitsed seda, mida Jumal sulle on andnud. And too much influence in your life may need to be eliminated. ja selline liialt suur hulk mõju, mis on su elu vastu, see tuleb ära elimineerida, see negatiivne mõju. There may be some people in your life that you got to say, man, I love you and you are a lot of fun. sinu elus võib olla selliseid inimesi, kelle kohta sa võid öelda, teada, et ma armastan sind ja sinuga koos on nii lahe olla. But I just can't stay here with you. aga ma lihtsalt ei saa jääda sinuga siia. I mean, I appreciate our friendship and all, but this is just bad influence. ma hindan meie sõprust, aga see on lihtsalt halb mõju. And you need to care enough about you and about them sa pead piisavalt hoolima iseendast ja neist, to help them to see this is not working. et aidata neil näha seda, et see ei toimi. And you have to love yourself enough ja sina pead iseennast piisavalt to armastama, make some hard choices sometimes. et mõnikord tegema selliseid raskeid otsuseid. So again, I'm not saying get rid of all of your ungodly friends. jällegi ma ütlen seda, et sa lahti kõikidest oma jumala kartmatutest sõpradest. I'm just saying be careful that you're influencing them, not letting them ma influence lihtsalt you. ütlen sulle seda, et sina avalda mõju neile, mitte ära lase nendel mõju avaldada sulle. So as we're getting into this, if God uses people, ja if God kui uses Jumal people, kasutab inimesi, if God uses those that are connected to His Word and connected to His Spirit, kui Jumal kasutab neid inimesi, kes on ühenduses tema sõnaga, tema vaimuga, how many of you have ever had somebody that God has used in your life? kui paljudel teist on olnud või on kedagi, keda Jumal kasutab sinu elus? Anybody here? keegi siin oli. 3 people, 5 people. There we go. Okay. 5 inimest, okei. Hopefully more of us. ja loodetavasti veel enam meist. That we've had people in our life that God has put there et meie elus on inimesi, kelled Jumal sinna on pannud. to give us guidance and direction. selleks, et anda meile juhatust ja anda meile suunda siin These elus. people that are connected to the Word and the Spirit of God. Need inimesed on ühenduses Jumala sõna ja tema vaimuga. And if God uses these people, ja kui Jumal kasutab neid inimesi, then one of the warnings that we see throughout the Bible siis üks hoiatustest, mida meie näeme läbi kogu piibli, is that we cannot isolate on ourselves. see, et meie ei saa ennast kuidagi isoleerida, eraldada. Don't go get alone ära mine lihtsalt kuidagi ennast eralda üksikuks and think you can handle it all by yourself. ja mõtle seda, et sa ise suudad kõigega hakkama saada. I don't need to go to church. tead, mul ei ole vaja seal kogudustes käia. God knows I love Him and I know He loves me. Jumal teab, et mina armastan teda ja ta teab seda, et ja mina tean, et tema armastab mind. And we have a special thing between me and God. He understands me. meil on lihtsalt selline eriline asi minu ja Jumala vahel, tema mõistab mind. But I don't need anybody else telling me what to do, especially that American pastor. ja mul ei ole vaja seda, et keegi teine mulle midagi ütleb, eriti see Ameerika pastor. And so I'm not listening to nothing. nii et ma ei kuula mitte midagi. All right, listen. kuula. It's God
telling us what to do. see on Jumal ütlemas meile, mida me peaks tegema. The Bible is God giving us direction. Piibel on Jumal andmas meile juhiseid. But He'll also put people in our lives to help us. Aga ta on samuti pannud inimesi meie ellu selleks, et aidata And we meid. cannot go alone and be a success. Ja me ei saa siin elus üksinda edasi minna ja olla edukad. And I've watched those people over the years that say, well, I don't need anybody, I can just do it. Ja ma olen vaadanud neid inimesi siis läbi aastate, kes on öelnud, et mul ei ole vaja kedagi, ma saan ise hakkama. And listen, not one of them has been a success. Ja kuula, mitte ükski neist ei ole olnud edukas. Not one of them has lived to their potential. Mitte ükski neist ei ole elanud oma täit potentsiaali täis. I mean, we have a difficult enough time living to our potential as part of the family. Meil on isegi piisavalt pingutamist, et elada oma potentsiaali kohaselt koos, kui me oleme ühenduses, You know, part of the church. olles osa kogudusest. How many of you know it's an effort to live to your potential? Kui paljud teist teavad, et see on pingutus, et elada oma potentsiaali. To give your best Et anda oma day parimat after iga day päevaselt. after day. Päeva järgi. It takes effort. Selleks on vaja pingutust. But we certainly aren't going to do it Aga alone. kohe kindlasti me ei suuda seda teha üksinda. It is so much easier to do it when you're part of a community of believers. Ja palju lihtsam on seda teha, kui sa oled osa usklike kogukonnast. And so we need to be sure that we're not isolating ourselves Nii et me peame olema kindlad, et meie kuidagi ei isoleeri ennast, ei eralda iseennast. because we need others. Kuna meie vajame üksteist. We need one another. Me vajame üksteist. We've been talking about this on Wednesday nights for the past month or so. Me oleme rääkinud kolmapäeva õhtuti umbes viimase kuu jooksul. Encourage you to go back and watch that. Ma julgustan sind, et mine tagasi, How vaata seda veel. important it is for us to have one another in the church and in the body of Kui Christ. tähtis meie jaoks on see, et me oleme üksteisel olemas koguduses Kristuse ihus. And how we need to all be doing our part Kuidas meie kõik peame tegema ise enda osa, so that we can function together. et meie saaksime toimida koos. And this is the way that God designed it to be. Ja see on viis, kuidas Jumal on planeerinud selle olema. And so you don't need to live like you're all alone in this and it's just up to you. Nii et sa ei pea elama nii, et tead, see kõik seisneb sinus, sa oled oma ette. And at the same time, you don't want to live just being ashamed of all your mistakes. Ja samal ajal sa ei tohi ka elada nii, et sa lihtsalt häbened kõiki oma vigasid. I'm such a failure. I couldn't even talk to anybody about everything that I do. Ma olen selline läbikukku ja ma isegi ei saa rääkida kellelegi sellest, millest ma olen läbi minemas. I wake up, I have good intentions, and then by the end of the day, it's a mess. Ma ärkan üles, mul on head kavatsused, aga päeva lõpuks on kõik suure jama olen kokku keeranud. No, you don't need to hide yourself and isolate yourself. Ei, sa kuidagi ei pea peitma iseennast või ennast eraldama. Get connected to people that you can trust, and that's what we're going to talk about Sa today. ühendatud inimestega, keda sina saad usaldada ja sellest me täna räägime. But you need to be involved in the family of Aga God. sina pead olema kaasatud Jumala You perekonda. need to surround yourself with godly people, and it's a Bible principle, Sa pead ümbritsema ennast Jumala kartlike inimestega, see on piibelik printsiip. so that you can find the godly advice that you need when you need it. Et sa võiksid saada seda Jumala kartlikku nõu siis, kui sa vajad seda. Go to Proverbs chapter 18 and verse 1. Ja läheme õpetussõnad 18 ja salm 1. Proverbs 18 verse 1 says this, an unfriendly man pursues selfish ends, and he deviles us all sound judgment. Kes end eraldab, otsib, mida ta himustab, kõige jõuga tülitseb ta. So unfriendly people care only about themselves, Nii et ebasõbralikud inimesed, nad hoolivad ainult iseendast. and they fight against common sense. Ja nad võitlevad siis mõistliku meele vastu. The King James Version says this. King Jamesi versioon ütleb seda, It says, a man who isolates himself seeks out his own desire. inimene, kes eraldab ise ennast, otsib oma himude täitmist. Don't isolate yourself, Ära isoleeri ennast, ära eralda ennast. because then you're only going to be doing what you want to do. Sellepärast siis sa hakkad tegema ainult seda, mida sina tahad teha. But when we surround ourselves with godly people, they'll help to keep us on course. Aga kui me ümbritseme ennast Jumala kartlike inimestega, siis nemad aitavad meil püsida kursil. And so being alone as a Christian, it just does not work. Nii et olla üksinda oma ette kristlasena, see lihtsalt ei toimi. God designed it that we need one another and that we be part of one another. Jumal on disaininud meid nii, et me vajame üksteist ja me peame olema üksteise osad. And it is foolish to isolate yourself. Ja see on väga rumal ennast eraldada. So in your Christian walk with God, Nii et oma kristlase, siis kui sa oled kristlane, käid koos Jumalaga, it is our goal that we be growing, that we have some spiritual growth. siis meie eesmärk on see, et meie kasvaksime, et meil oleks vaimset kasvu. And if you grow spiritually, Ja kui sina kasvad vaimselt, it's going to improve every area of your life. siis see mõjutab, see toob siis kasvu igasse sinu And eluvaldkonda. we've talked about how to grow spiritually, Ja me oleme rääkinud sellest, kuidas kasvada vaimselt, spending time with God, spending time in prayer, getting in there with other believers, hearing the word. veeta aega Jumalaga, veeta aega palves, olla teistega osaduses.
hearing the word. kuulata Jumala sõna That's how we grow. That's how we mature. ja see on viis, kuidas meie kasvame, kuidas me saame täiskasvanuks. And according to the Bible, this is what God is expecting from every one of us, ja piibli kohaselt Jumal ootab igalt ühelt meilt seda, is that we grow. et meie kasvaksime. But to grow spiritually, there must be some balance in some different areas. aga selleks, et kasvada vaimselt, on vaja tasakaalu erinevate valdkondade vahele. I'm going to talk about 3 areas here real quick. ja ma räägin ruttu siin 3 valdkonnast. First of all, you need to have time alone with God. kõigepealt sul peab olema aeg, kus sa oled omaette koos Jumalaga. Say alone. ütled omaette. Amen. Time where you're alone with God. see aeg, kus kohas sina oled omaette koos Jumalaga. What does that mean? mida see tähendab? That means you're spending time reading the Bible. see tähendab seda, et sina veedad aega lugedes piiblit. You're spending some time in prayer. sa veedad aega palves. You're spending some time maybe just listening to music or sitting and just listening to your heart. sa veedad aega võib-olla kuulates muusikat või lihtsalt istud ja kuulates oma südant. And I'm telling you, that quality time with Him, ja ma ütlen sulle seda, et see kvaliteetaeg koos temaga, something happens there siis midagi juhtub seal that cannot and will not happen anywhere else. ja mida ei saa ja mida ka ei juhtu kuskil mujal. And that time of prayer is what we need every day of our life. ja see palveaeg on see, mida meie vajame iga päev oma elus. And we need that time alone with ja God. meie vajame seda aega, kus me oleme omaette koos But Jumalaga. we also need to have time all together. aga meil on samuti vaja aega, kus me oleme kõik koos. Say all together. ütled kõik koos. Amen. Amen. All together. kõik koos. That's what we're doing right now. see This on is see, church. see on see, mida meie praegu siin koos teeme kogudusena. It's where we come together with other believers. We need this. me tuleme siia kokku koos teiste usklikega, see on see, et meie vajame seda. And then there's something special that can happen here ja on midagi erilist, mida saab juhtuda siin. that cannot and will not happen anywhere else. mida ei saa juhtuda ega ka ei juhtu kuskil mujal. When we come to church, God can speak to us and get us at a place that it can't happen anywhere. kui meie tuleme kogudusse, siis Jumal saab meid kõnetada ja ta saab meid viia paika, mida kuskil mujal ei saa juhtuda. You know, we were just talking about isolating ourselves. me just rääkisime enda eraldamisest. And how many of you know that you could be in a crowd of people and still isolate yourself? kui paljud teist teavad seda, et sa võid olla suure rahva hulga keskel, aga ikkagi sa oled eraldatud seal. I don't know about you, but I'm kind of an expert at that. ma ei tea, kuidas sinuga lood on, aga mina olen omamoodi ekspert I could selles. be in a room of 10,000 people and just be alone. ma võin olla ruumis, kus kohas on 10 000 inimest, aga mina olen seal üksinda. Put up my walls, just have my own thoughts, everybody doing their thing, I smile. panen oma müürid ümber, mõtlen enda mõtteid ja lihtsalt olen seal ja naeratus on suul. So I could be surrounded by 10,000 people and be all alone. ja mind võib ümbritseda 10 000 inimest, aga mina olen üksinda. Listen, that's not healthy. ja kuula, see ei ole terve. When you come together in a group in church, let some walls down. kui me tuleme kokku kogudusena, sa tuled siia kogudusse, siis lase oma müürid maha. Be friendly, be open. ole sõbralik, ole avatud. This is really the safest place that we go in our lives. ja tegelikult see on üks kõige turvalisem paik, kuhu meie oma elus läheme. Is in the church where we're loved because of our connection with the Father. koguduses, kus kohas me oleme armastatud tänu meie ühendusele meie isaga. We're not sitting around judging one another, me ei istu siin ja kuidagi mõista kohut üksteise üle, but we're loving and hopefully supporting vaid me one another. armastame ja loodetavasti ka toetame üksteist armastuses. And so we don't want to be isolated and feel alone. nii et me ei taha olla kuidagi eraldatud ja tunda ennast üksikuna. And so there's a better way to function, nii et on olemas selline parem viis, kuidas toimida, that we would live life together et me saaksime elada, et me elame seda elu koos or all together. või siis kõik koos. But then this third point is that we have time together. aga kolmas punkt on see, et meil on olemas aeg koos. Time together. aeg koos. And what I mean by this is just having a small group, mida ma selle all mõtlen, seda, et lihtsalt selline väiksem grupp, maybe going to a home group, võib-olla lähed kuskile or kodugruppi maybe just having some one-on-one time over a cup of coffee and just having that time. või võib-olla sul on kellegiga koos niimoodi kahekesi, teil on aeg, joote seal tassi kohvi ja To where olete osaduses, where we're together with kus somebody. me oleme koos kellegagi. Say together. ütled koos. All right? So we're alone, nii et meie oleme üksinda, we're all me together, oleme kõik koos and then we're together. ja siis me oleme koos. And this is a balance that we need to have in our life ja see on tasakaal, mida me peame omama enda elus. so that we could get godly counsel in our life. et meie võiksime saada Jumala nõu enda ellu. And it's opening up to each other in a free way. ja see siis avaneb üksteisele sellisele vabal viisil. And I know especially for some of those hard-line Estonians, ja ma tean, et mõndade eestlaste jaoks, kes on sellised väga sellised
hard Estonians. et sellised tugevanahalised I eestlased, hide my feelings. et mina peidan oma tundeid, I'm not going to share my thoughts with anybody. mina ei jaga oma mõtteid mitte kellegagi. No, you need to let some of that go ei, sa pead osa sellest niimoodi ära laskma and just be free with ja somebody. lihtsalt ole vaba kellegagi. At some point, you're going to have to learn to trust the people that God has put in your life to help you. mingil hetkel sa pead õppima usaldama neid inimesi, keda Jumal on su ellu pannud. And then just go to them and be able to spend time with people that have your beliefs and have your values. ja lihtsalt mine nende juurde ja veeda aega inimestega, kellel on sama usk, samad väärtused, mis sul. And you're going to be able to come to them and say, can you help me? ja siis sa oled võimeline tulema nende juurde ja küsima nende käest, et kuule, kas sa saad mind aidata? Can you pray about this with me? kas sina saaksid palvetada koos minuga selle asja eest? Or I just need some godly counsel, man. Can you just talk into my life right now? või mul on vaja Jumala kartlikku nõu, et kas sina palun räägiksid mu ellu praegu? Maybe they'll give you a verse or whatever, something that the Lord brings to their mind. võib-olla nad annavad sulle mingi kirjakoha või midagi sellist, mida Isand toob neile meelde. And that just hearing from God will bring that peace. ja lihtsalt see, et sa kuuled niimoodi Jumala käest, see toob sulle rahu. And I think we should always have a verse. ja ma usun, et meil alati peaks olema mingi kirjakoht. I think you should walk around in case somebody comes up to you and says, Carmo, you got a verse today? ja ma usun, et sul peaks olema nii, et tead, kui sa kõnnid, käid ringi ja siis küsid, tead, kuule, Karmo, kas sul on täna salm minu jaoks kirjakoht? What did God speak to you today? Because I need to hear something. mida Jumal on sulle täna rääkinud, sellepärast mul on vaja kuulda midagi täna. And he's to come out and say, well, this is what God's telling me, man. ja see on see, vaata, mida ta ütleb, tead, see on see, mida Jumal räägib This is mulle. what I'm hearing from see on heaven. see, mida ma kuulen praegu Jumala And käest. I love that. ja mina armastan seda. I've got some minister friends that we could just call each other and say, listen, what are you hearing from God? mul on mõned sellised sõbrad, kes on Jumala riigi töös ja siis me lihtsalt helistan, küsin, kuule, mida Jumal sulle praegu räägib? And I love it when I'm able to share my heart, but I love it when somebody else shares their heart with ma me. armastan seda, kui ma saan jagada kellelegi oma südant ja ka seda, kui keegi jagab mulle oma südamest. Because we need that kuna sometimes. meie mõnikord vajame seda. We need to get that word that we could just say, okay, God, I'm on the right path. meil on vaja seda sõna saada, et tead, Jumal, ma tean, ma olen nüüd õigel teel. I'm doing okay right et now. mul läheb praegu hästi. And so spending quality time with godly people, nii et veeda kvaliteetaega Jumala kartlike inimestega. when we do that, it can bring clarity to times in our life. ja kui meie teeme seda, siis see saab tuua selgust meie ellu. And God can use relationships to help guide us. ja Jumal saab kasutada suhteid selleks, et juhatada meid. And so as we read today, with many counselors, there comes great victories. nii et nagu meie lugesime, kui on palju nõuandjaid, siis tulevad ka suured võidud. There's safety. seal on turvalisus. There's protection when you have other people that are speaking into your heart and to your life. seal on olemas kaitse, kui teised inimesed räägivad sinu südamesse, nad räägivad sinu ellu. Because the problem is this. kuna probleemiks on see. There's people out there in this world that are going to try to use you and try to take advantage of you. kuna siin maailmas väljas on inimesed, kes proovivad sind ära kasutada. They're going to use things for their own benefit, not for your Nad benefit. proovivad kasutada sind ära nii, et nad ise saaksid kasu, mitte sinu kasuks. Have you ever been cheated on a business deal or paid too much? kas mõnikord sa oled mõne sellise äritehinguga saanud petetud või sa oled mingi asja eest pidanud maksma liiga palju? And then find out later, man, I could have saved 50% if I'd have just listened. ja lõpuks pärast sa saad teada, et tead, ma oleksin võinud säästa 50%, kui ma lihtsalt oleksin kuulnud. But you had to buy it now. aga sa pidid selle ostma nüüd. And then later on you find out, well, the other guy sold it for half price. ja hiljem sa said teada, et vot see teine mees müüs seda 50% You soodsamalt. just feel taken advantage of. ja siis sa tunned, et sind on nagu lihtsalt ära kasutatud. And that's a very light way people take advantage of. ja see on selline väga kerge viis, kuidas inimesi ära kasutatakse. How many know there's other ways that people are trying to get into your life and steal from you? paljud teavad teist, et on olemas teisi viise, kuidas inimesed proovivad saada sinu ellu ja nad proovivad sind ära kasutada, petta sind. Steal your time. röövida sinu, varastada Steal su your aega, self-confidence. varastada sinu enesekindlust, Steal anything that good that God has given to you. varastada mida iganes head, mida Jumal sulle on andnud. And so if they're out there trying to get to us, nii et kui nemad on seal väljas, nad proovivad saada ligi meile, we need to have some security and some safety. siis meil peab olema turvalisust. And the Bible tells us we get that by having godly counsel and godly advisors in our ja lives. piibel ütleb, me saame läbi selle, et kui meil on olemas Jumala kartliku nõu, Jumala kartliku nõuandjad meie elus. Somebody we could go to and say, hey, this is what I was thinking. How do you see it? kedagi, kelle juurde me saame minna, et teada, et see on see asi, mina mõtlen selle asja peale nii, kuidas sina seda näed. And sometimes if we just ask somebody for some advice, ja mõnikord on nii, et kui me lihtsalt küsime nõu kellegi käest, they can give us kind of a new perspective or a new way of seeing that thing that we've been dealing with for a week. siis nad saavad anda meile sellise uue vaatenurga, sellise uue perspektiivi, kuidas me seda asja võib-olla oleme näinud siin terve nädala jooksul. And when we see it, then we can make some wise choices and keep moving forward to where it is that God wants ja us kui to me go. näeme seda, siis me saame teha tarku otsuseid, valikuid ja liikuda selles suunas, nagu Jumal tahab, et me liiguks. And so get with somebody that'll tell you the truth and
and that you will help you from making emotional decisions. nii et saa olema kellegagi, kes saab aidata sul näha tõde ja teha tarku valikuid, otsuseid. Somebody will say, I would do it this way, or Et keegi võib-olla ütleb, et tead, mina teeksin seda asja sellisel viisile. you're doing the right thing. Et tead, sa teed õiget asja. Or else, no, what in the world are you thinking? Või siis, ei, kuule, mis asja sa mõtled? Let people that would speak the right thing at the right time. Las inimesed räägivad õigeid asju õigel ajal. Or say you're going into a bad relationship. Ütleme näiteks, et sa lähed halba suhtesse. And somebody that would just come to you and say, listen, bro, you don't want to marry her. Keegi tuleb sinu juurde ja ütleb, et tead, kuule vend, et sa ei taha temaga abielluda. Well, but she's just so beautiful. Aga ta on lihtsalt nii ilus. Yeah, but her last 15 husbands thought the exact same thing. Ja, aga need viimased 15 tema meest mõtlesid täpselt samamoodi. Sometimes we need somebody to shake us up so we can, wait, yeah, that's right. Mõnikord meil on vaja, et keegi võtaks ja raputaks meid, nii et me mõistame, et jah, õigus. That would be a wrong Et path to see go. oleks vale tee, mida mööda minna. And so we need to allow people to share godly counsel with us in our Nii et time. meie of need. peame laskma inimestele jagada meile Jumala kartliku nõu siin elus And vahel. make sure that the people that are speaking into your life, that they're connected to God through His Spirit and through His Word. Ja tee kindlaks, et need inimesed, kellel sa lased endal nõu rääkida, et nad on ühenduses Jumala sõnaga ja Jumala vaimuga. Because we want to get that supernatural GPS guidance from God. Kuna meie tahame saada seda üleloomulikku GPS-juhastust And Jumala there käest. are times that God will use others to speak those things into your Ja on heart and olemas into your life. aegu, kus Jumal kasutab teisi inimesi selleks, et rääkida sinu ellu. Proverbs chapter 12, verse 5 says this. Õpetussõnal 12.5 ütleb seda. The plans of the righteous are just, but the advice of the wicked is deceitful. Õiglaste mõtted on õiged, õelate nõuanne on pettus. All right, now let's go to Psalms chapter 1. Ja küll läheme nüüd laul 1. Psalms chapter 1 and verse 1. Ja laul 1, salmist 1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkate killas. And when it talks about these people that we should not be connected with, Ja kui siin räägib nendest inimestest, kellega me ei peaks olema ühenduses, it's talking about people that are not connected with God. siis siin räägib inimestest, kes ei ole ühenduses Jumalaga. We've got to be very careful that in our lives we're not accepting counsel and advice from people that aren't connected to our Savior. Ja me peame tegema kindlaks, et me ei võta nõuandeid vastu inimestelt, kes ei ole päästetud, kes pole kristlased. And not that you push them out of your life, Mitte, et sa kuidagi tõrjud nad välja täielikult oma elust, but you don't allow them that room or that space to speak into your life, vaid sina ei lase nendel sellesse kohta või sellesse alasse oma elus rääkida, to guide your life. et juhatada, juhtida sinu elu. Again, let them give you their natural wisdom, Jällegi, las nad annavad sulle loomulikku but tarkust, that's not all we need. aga see ei ole kõik see, mida meie vajame. You don't just need the natural wisdom, you need some supernatural guidance. Sul ei ole vaja lihtsalt loomulikku tarkust, sul on vaja üleloomulikku And juhatust. so don't isolate yourself, get yourself in church. Nii et ära eralda iseennast, too ennast kohale kogudusse. And if you don't, I think you're going to have a whole lot more of those, well, it seemed right moments in your life. Et kui sa seda ei tee, siis sul saab olema palju rohkem selliseid hetki, kus sa tead, see tundus õige, aga ei olnud. And so we need to pick the right people. Nii et meie peame valima õigeid inimesi. We need to choose godly people to be able to speak into our heart and into our life. Meie peame valima Jumala kartliku inimesed, kellel meie laseme rääkida meie ellu, meie siis südamesse. And for us to do that, we need to know some things, or we need to be aware of some things. Aga selleks, et seda teha, meie peame teadma asju, me peame olema teadlik asjadest, nägema. And for the rest of our time together, I want to just talk about some things that we need to be aware of in allowing people to speak into our Ja life. ülejäänud aja, mis me täna siin oleme, ma räägin sellest, et millest me peame olema teadlikud, kui me laseme inimestel kõnetada meid me ellu. So that we can make wise choices at who we hang around and who we receive from. Nii et me saame teha tarku otsuseid, valikuid, et kellega me koos aega veedame, kelle käest me vastu võtame. First of all, when you're picking someone to give you godly counsel, Esmalt, kui sina valid kedagi, et kes saaks anda sulle Jumala kartlikku nõu, make sure that they have some good experience. siis tee kindlaks, et neil on olemas head kogemused. Or make sure that they know some things about the area that you're struggling with. Või tee kindlaks, et nad teavad midagi selle valdkonna kohta, millega sina oled võitlemas, maadlemas. Find somebody who's won some victories already. Leia kedagi, kes on juba saavutanud võite. If a basketball team is going to hire a coach, Näiteks, kui korvpallivõistkond palkab treeneri, they're not going to hire a coach that's just been a loser his whole life. nad ei palka sinna treenerit, kes on kogu aeg üks luuser olnud. He's always been the last. Alati on tema olnud viimane. That's not the coach that we want to hire. Ei, see ei ole see treener, keda meie tahame palgata. Who do we want to hire? Keda meie tahame palgata? We want to hire winners. Meie tahame palgata võitjaid. Now, it doesn't mean that
they're perfect, see ei tähenda nüüd seda, et nad on täiuslikud, but somebody that's fought and been there and got some victory. aga keegi, kes on võidelnud, ta on olnud seal ja ta on saavutanud võite. And for us in our personal life, as we're looking for godly Ja advisors, meie jaoks, meie isikliku elu jaoks, kui meie otsime Jumala kartika nõuandjaid, don't be looking for perfection or else you'll never find anybody. siis ära otsi täiuslikkust, sellepärast siis sa ei leia mitte kedagi. Well, I'm perfect, so I don't know what you're talking about, Pastor. Mina olen täiuslik, nii et ma ei tea, millest sa räägid, pastor. No, you're not perfect. Ei, tead, sa ei ole täiuslik. I'm not perfect. Mina pole täiuslik. And if we're looking for that perfect person, Ja kui meie otsime seda täiuslikku isikut, we're going to miss what God has for us. siis me jääme ilma sellest, mis Jumalal on meie jaoks. And so we're not looking for perfection. Nii et meie ei otsi täiuslikkust. But I want to find people that have stood their ground, Aga ma tahan leida inimesi, kes on jäänud seisma kindlana, who have gone through some kes on fights, läinud läbi võitlustest and who have got some faith victories ja in their kes on life. saanud usuvõite oma elus. Somebody who's won a couple of things. Keegi, kes on võitnud mõndades asjades. And yes, they may have some scars, Jah, neil võib olla arme, but they've got a lot of trophies too. aga neil on ka palju trofeesid olemas. Amen. Amen. That's what I want. See on see, mida mina tahan. I want that for me. Mina tahan seda iseenda jaoks. I want that ma for tahan you. seda sinu jaoks. That you find somebody that says, I've gone through this. This is what I would do. Et sina leiad kedagi, et ta ütleb, et tead, ma olen läbi läinud sellest ja vot see on see, mida sina peaksid tegema. And I want someone with wisdom and experience to speak into my Ma life. tahan, et keegi, kellel on tarkust ja kogemust, räägiks minu ellu. But you know, say for example, if you've been married for 40 years Näiteks, kui sina oled olnud abielus 40 aastat and now you're having some relationship problems, ja nüüd sul on olemas suhteprobleeme and then you see this couple who's just extremely happy, ja siis sa näed seda ühte paari, kes on lihtsalt üliõnnelikud and they've been married for 6 weeks. ja nad on olnud abielus 6 nädalat, They are not the people that you go to get advice about your marriage, siis need ei ole inimesed, kelle juurde sa lähed selleks, et saada nõu oma abielu kohta, because they have nothing to give you. kuna neil ei ole mitte kui midagi anda sulle. And besides that, they're busy. Ja pealegi, nad on hõivatud. And so we just leave them alone, if you know what I mean. Nii et meie jätame nemad omaette, kui saad aru sellest, mida But ma mõtlen. if you need help in your marriage, go find somebody that's been married a while and knows how to Kui fight. sul on vaja abielus nõu, siis otsi kedagi, kellel on kogemust ja kes on võidelnud ja saavutanud võite. But they have a perfect marriage and ours isn't perfect. Aga neil on täiuslik abielu ja meil ei ole täiuslik. They never understand what a problem is. Nad kunagi ei, They don't understand what a problem nad is. ei mõista, mis asi on probleeme. No, I guarantee you, anybody who has a good marriage has gone through some Ei, problems. ma garanteerin sulle seda, et kõik, kellel on olemas hea abielu, nad on läinud läbi probleemidest. They've had to fight and win some Nad on battles. pidanud läbi minema võitlustest, võitlema lahinguid ja võitma. And thank God we've got people like that in the church that we could turn to. We could say, I need some help in this area. Can you help us? Tänu Jumala, et meil koguduses on olemas selliseid inimesi, kelle poole saab pöörduda ja öelda, et kuule, kas sa saaksid mind aidata selles. But find people in your life that have wisdom and experience. Those are the people that you want to turn to. Aga leia oma elus inimesi, kellel on olemas tarkus, kellel on olemas kogemus ja need on inimesed, kelle poole pöörduda. And you know, it's okay if they have some scars, Ja see on täiesti okei, kui neil on olemas mõned armid, but at the same time you need to make sure it's not the same scar that's continued open wound. aga sa pead tegema kindlaks, et see ei ole selline arm, mis jätkuvalt lüüakse katki, et see on jälle on avatud haav, jälle arm, jälle avatud haav. You know, that's not the kind of advice that we want to get. We want to get advice from somebody who's gone through and won. Et me ei taha sellist nõu, me tahame sellist nõu, kes inimesed, kes on läinud millegist läbi ja nad on võitnud. Find people in your life that are learning and that are growing in the things of God. Leia oma elus inimesi, kes on siis õppinud ja nad on läinud läbi asjadest Jumala abiga. And the Bible says this, that then they would be able to come and they will be able to comfort you with the comfort that they've received from God. Piibel ütleb, et nad siis oleksid võimsad tulema ja jagama sulle seda lohutust, mida nad on saanud Jumala käest. And so that's the first point. The second point is this. Nii et see on see esimene punkt, teine punkt on see. Another thing that you need to be careful Ja about. teine asi, mille suhtes sina peaks olema ettevaatlik. When you're looking for somebody to give you godly counsel, Kui sina otsid kedagi, kes annaks sulle Jumala kartlikku nõu make sure that you know there's somebody that cares about you. ja siis tee kindlaks, et ta on keegi, kes hoolib sinust. That they don't want for your bad, they want for your Nad ei good. taha sulle halba, nad tahavad sulle head. That they don't want to just blow you off, but they truly care about you coming through this. Nad ei taha lihtsalt sinust lahti saada, vaid nad tõeliselt hoolivad sinust, et sa võiksid saada võidu oma elus. And that they would care enough to tell you the truth and to tell it straight. Et nad hoolivad sinust piisavalt, et rääkida sulle tõde ja rääkida seda otse. And I don't like to do that kind of counseling where you have to kind of
give them a little picture, and hopefully they understand it. mulle ei meeldi teha sellist nõustamist, et anda neile mingi selline pilt kuidagi nii, ja et siis loodetavasti nad aimavad, saavad aru sellest. I'll say it this way because I don't want to hurt your feelings. Tead, ma ütlen seda sellisel viisil, kuna ma ei taha teha haiget sinu tunnetele. I don't know about you, but if I'm going to somebody for godly counsel, I want them to be straight. Ma ei tea, kuidas sinuga lood on, aga kui mina lähen saama Jumala kartliku nõu, siis ma tahan, et nemad oleksid hästi otsekohesed minuga. Don't paint these flowery pictures for me and tell me my life is great and everything's wonderful and you're going to be okay. Ära hakka maalima minu jaoks selliseid lillelisi pilte ja ütlema seda, et tead, et mu elu on kõik nii ilus ja lilleline ja kena. Oh, Barry, just keep following God. You'll be fine. Barry, lihtsalt jätka Jumala järgimist. Kõik saab olema hästi. No, I want him to come and say, straighten up. Ei, ma tahan, et sa tuleksid ütleksid mulle, et tead, sea oma elu korda. Get right over here. Come on, get back on the path, man. Sa asjad korda siin tee peal, sa siin rajale jälle. You're going to miss it if you don't. Sa jääd sellest asjast ilma, sa paned mööda, kui sa ei tee seda. Listen, you need people like that in your Sa life. vajad selliseid inimesi enda ellu. We hate it when somebody tells us what to do. Meie vihkame seda, kui keegi tuleb ja otse ütleb meile, mis meil on vaja teha. Anybody else? Kas kellelgi on veel nii? Especially somebody close to you. You don't want them telling you what to do. Eriti kui keegi sinu lähedane, sa ei taha, et ta tuleks ja ütleks sulle midagi näkku. But you know what? We need it. Aga tead mida? Meie vajame seda. We need people in our lives that will be bold enough to say, listen, straighten up. Meie vajame enda ellu inimesi, kes tulevad ja ütlevad, kuule tead, sa pead asjad korda seadma. Not just mom, Mitte lihtsalt ema ei ole but we isike. need godly people to give us that godly advice. Meie vajame Jumala kartlik inimesi, kes tulevad ja annavad meile Jumala kartliku nõu. People that will have that right to just speak into our life and we listen. Need inimesed, kellel on see õigus, kellel me oleme andnud selle õiguse, kes tulevad ja räägivad meie ellu ja meie kuulame We want to neid. make sure they're qualified, Ja meie tahame teha kindlaks, et nad on kvalifitseeritud that selle they're jaoks. happy and stable and fruitful and blessed, Et nad on õnnelikud, stabiilsed, viljakad ja õnnistatud. and that we can get godly counsel from Ja them. et meie võime saada Jumala kartliku nõu nende käest. In Acts chapter 6, it said that they were looking for some men, and then these were the qualifications. Ja Apostlite teo 6. peatükis räägib sellest, kus nad otsisid seal mõndasid mehi ja seal on need, mis olid need nõudmised nende jaoks. It said, choose some men that are respected, Vali mehi, kes on nad on respekteeritud, that are full of the word, kes on täis Jumala sõna, that are full of the Spirit, kes on täis vaimu and who are wise. ja kes on targad. How many know that would probably be a pretty good judge as to who you should allow to speak into your Ja life? tead, see on selline päris hea sellised nõudmised, mis panna inimesele, kellel sina lased rääkida enda ellu. Somebody who's respected, Keegi, kes on austatud, somebody who knows God, keegi, kes tunneb Jumalat, knows His Word, tunneb tema sõna and is wise. ja on tark. That's what we want. Those are the people that we want to speak to. Need on inimesed, kelle meie tahame lasta kõnetada meie ellu. And if we find those kind of people, we are going to get good, godly counsel. Ja kui meie leiame sellised inimesed, siis me saame head Jumala kartlikku nõu. And it is one of the ways that God will give guidance to our lives. Ja see on üks viisidest, kuidas Jumal annab juhatust me ellu. And if you're looking for godly counsel, here's another thing to be careful Ja for, to look for. kui sina otsid Jumala kartlikku nõu, siis on siin veel üks asi, mille suhtes on vajalik olla ettevaatlik. Make sure you have people in your life that are smarter than you are. Tee kindlaks, et su elus on inimesi, kes on targemad kui sina. Wow, are you all here today or did you already go home? Kas te olete kõik praegu siin või juba läksite koju? We want to have people that are smarter than we are. Me tahame seda, et meil oleks inimesi meie elus, kes on targemad kui meie. I've said this before. If you're the smartest person in your group, Ma olen varem öelnud seda, kui sina oma grupis oled kõige targem inimene, it's time for you to find a new group. siis on aeg leida uus grupp. There's always going to be somebody that knows more, that's been through more than you have. Alati on olemas kedagi, kes on targem kui sina, kes teab rohkem, kes on läinud läbi enamatest asjadest kui sina. And I believe this. I believe God can lead you to people that know more than you know, Ja ma usun, et Jumal saab juhatada sind inimeste juurde, kes teavad rohkem kui sina, who know God, kes teavad, tunnevad Jumalat, and who know how to contact God in prayer. kes teavad, kuidas saada ühendust Jumalaga läbi palve. People who have gone through some things and come out the other side looking good. Inimesed, kes on läinud läbi asjadest, nad on tulnud välja teisele poole ja nad näevad head välja. And when it comes to getting this kind of guidance, Ja mis puutub sellise nõu juhatuse saamisesse, stay away from the edge of religious siis spirituality. jää eemale siis sellest äärest, sellest religioossuse vaimsuse äärest. You don't need to be weird to be godly. Tead, sa ei pea olema imelik selle jaoks, et olla Jumala kartlik. Hello. Hello. You know, God doesn't need to use the strange
to lead you in your life. Jumal ei pea kasutama imelikke selleks, et juhatada sind su elus. And sometimes we get this picture that, well, if they're the weirder they are, the more spiritual they are. Mõnikord me saame sellise pildi, et mida imelikumad nemad on, seda vaimulikumad nad on. No, that's not true. Ei, see ei vasta tõele. I think God, we have a holy God, Meil on olemas püha Jumal, a loving, righteous God armastav, õige Jumal, who wants to help you. kes tahab aidata And I sind. don't think he needs to use weird people to help you. Ja ma usun, et ta ei taha kasutada imelikke inimesi selleks, et aidata sind. You need to know that in finding somebody that's going to speak into my life, you want them to be stable and you want them to be going in the Sa right pead teama direction. seda, et kui sa tahad leida oma ellu kedagi, kes annab sulle juhatust ja suunda kätte, siis nad on inimesed, kes on stabiilsed. Nad on sellised, kes I don't juhatavad remember sind what I õigesse suunda. And so we just need to follow their advice and their direction Nii et meie lihtsalt järgneme nende juhatusele, nende suunale, when they're stable, siis kui nad on stabiilsed, not when they're unstable, mitte siis, kui nad on ebastabiilsed, when they're real, kui nad on tõelised, not when they're weird spiritual. mitte siis, kui nad on imelikud kuidagi vaimselt. If you say, can you speak into my life? I need some godly advice. Kui sa ütled, et tead, kuule, kas sa saaksid rääkida mu ellu, anda mulle jumala kartlikku nõu. And they get big eyes. Ja siis nende silmad lähevad And their suureks voice changes. ja siis nende hääl muutub. All right, wait. Never mind. I'll get somebody else. Siis, kuule, ei ole midagi vaja, tead, ma lähen leian kedagi teist. Amen. I want real people in my Mina life. tahan tõelisi inimesi oma ellu. And we want real people in this church. Ja meie tahame tõelisi inimesi siia kogudusse. So to be spiritual, you don't have to be weird. Nii et selleks, et olla vaimulik, sa ei pea olema imelik. And if you insist on being weird, Ja kui sina nõuad olla ikkagi imelik, please do not tell people you come to Eleva Veco. siis palun ära ütle inimestele, et sa käid Elava Vee All koguduses. right. Amen. Amen. So you need to have people that are smarter than you that can talk into your Nii et life. sul on vaja inimesi, kes on targemad kui sina, et nad saaksid rääkida sinu ellu. And then you also need to know that God is gonna lead you and he's gonna help you. Ja samuti sa pead teama seda, et Jumal juhatab sind, et aidata sind. Just knowing that God will use somebody to help give you direction and guidance. Lihtsalt, et teada seda, et Jumal kasutab kedagi selleks, et aidata sind, anda sulle juhatust. That is going to bring so much relief to you. See toob nii palju kergendust sulle, Then you just go and you go searching. et sa lihtsalt, sa lähed, sa otsid, You have conversations where you're looking for it. et sul on olemas selline vestlus, kus kohas sa siis nagu sa otsid, sa ootad And you need to ask God to give you some godly counsel. ja sa pead paluma Jumalalt, et tema annaks sulle Jumala kartlikku nõu. Like I've said a couple times today, sometimes just start a conversation, open it up by saying, Carmel, I need some advice. Ja nagu ma täna ütlesin, et sa mõnikord näiteks sa võid alustada mõnda vestlust nii, et tead, Karmo, mul oleks vaja natuke nõu. Carmel, I need some godly counsel, and this is what's going on with me. Karmo, mul oleks vaja saada Jumala kartlikku nõu ja see on asi, mis on minu elus toimumas. When you start a conversation that way, Tead, kui sina alustad vestlust sellisel viisil, it helps that person that you're talking to approach that conversation in a different mentality. siis see aitab sellele inimesele, kelle poole sa pöörduda ja läheneda sellele vestlusele teise sellise mõtteviisiga. Not that you're just whining about all the problems that you've got, Mitte lihtsalt, et sa virised kõiki nende probleemide pärast, mis sinu elus on, but that they're coming and they're wanting to know what you would do or what you think or what God's word has spoken to you. vaid et nad tulevad, tahavad saada seda, teada, mida siis sina tead, mida sa oled saanud Jumala käest, mis nõu sina saad, Jumal saab läbi sinu anda neile. Those are the conversations where I can be more of a help. Need on need vestlused, kus kohas mina saan olla suuremaks abiks. When somebody comes to me and say, listen, I need some advice. Kui keegi tuleb minu juurde ja ütleb, tead, mul oleks vaja nõu, Right away, it's easier for me. kohe on minu jaoks lihtsam. If you come looking for advice, but you kind of go around the long way, it's hard. Kui sa tuleb minu juurde, et nõu saada, aga sa hakkad minema seda pikemat teed mööda kuidagi niimoodi, siis on seda raskem teha. And I think it'd be the same with you. Ja ma arvan, et samamoodi on ka sinuga. So I think we should be straight and we should find those people in our life that we can allow them to help Nii us. et ma usun, et me peame olema otsesed ja me peame leidma need inimesed meie elus, kes saavad aidata meid. And this is the thing, if they are plugged into the Holy Spirit, Ja asi on selles, et kui nemad on ühenduses püha vaimuga, if they're plugged into the Word of kui God, nemad on ühenduses Jumala sõnaga, they will either know the answer and how to help you, siis nad kas teavad vastust või siis kuidas sind aidata, or this might be the other option, või see võib olla teine võimalus. is they know somebody who can. Nad teavad kedagi, kes saab. They know somebody who has the answer for Nad that. teavad kedagi, kellel on olemas vastus sinu jaoks. If you go to him and Carmel would answer me and say, I don't know about that, Näiteks kui sa lähed ja räägid Karmoga, Karmo ütleb, tead, ma ei tea selle kohta, but you need to talk to Ulo because he's gone through that. aga sa peaksid, mine räägi Üloga, kuna tema on sellest asjast läbi läinud. That is
sometimes the best advice we can get. siis mõnikord on see parim nõu, mida me võime saada. Don't tell me what you think if you don't know anything. Ära ütle seda, mida sina selle asja kohta mõtled, kui sa ei tea mitte midagi selle kohta. Put me in contact with the right person to help me with this Et situation. aita mul saada ühendust õige inimesega, et saada abi selles olukorras. And so as we know, all of our blessings in life come through the relationships that we have. Nii nagu me teame, et siis kõik meie õnnistused meie ellu tulevad läbi nende ühenduste, mis me elus on. And so again, you Läbi nende suhete. cannot afford to isolate yourself. Et sa ei saa lubada ennast isoleerida, eraldada. We need one another. Meie vajame üksteist. And we need godly counsel, people that could talk into our lives. Ja meie vajame Jumala kartlikku nõu, me vajame inimesi, kes saavad rääkida meie ellu. And the more godly counsel we have, the better life is going to be. Ja mida rohkem Jumala kartlikku nõu meie saame, seda parem meie elu saab olema. And so now I do pray that you have godly counsel. Ja ma palvetan selle eest, et sul saaks olema Jumala kartlikku nõu. And I pray that you win the wars that you're fighting and the Ja battles that you ma have. palvetan, et sa saaksid võidud nendes lahingutes, milles sina oled. And the things that are fighting against you and the things that you're fighting against. Ja need asjad, mis võitlevad sinu vastu ja mille vastu sina võitled oma elus. I pray that God will help us and that all of us will be able to get through to the other Ma side. palvetan seda, et Jumal aitaks meid ja me kõik oleksime võimelised minema läbi nendest asjadest, jõudma teisele poole välja. But in all of this fighting and in all of this finding God's way for me, Aga kõige selle võitlemise juures ja selle juures, kus me otsime Jumala viisi, teed minu jaoks, I want you to remember this, ma tahan, et sa peaksid meeles seda, that it's not just about you. et asi ei ole ainult sinus. And this is a lot of times what the world tries to say, it's all about you, man. Ja väga tihti maailm proovib öelda, et tead, kõik seisneb sinus. It's all about you. Kõik seisneb sinus. Do what feels good, Tee, mis tundub hea, do what you want, live life, tee, mida tahad, ela oma elu. and it's just about you. Et asi on ainult sinus. But you need to know this, it's not just about you. Aga sa pead teadma seda, et asi ei ole ainult sinus. God doesn't want to just help you. Jumal ei taha lihtsalt ainult aidata sind. He wants to help you Ta tahab aidata sind, so that you can help others. et sina saaksid aidata teisi. Amen. Aamen. And so don't just be looking for the godly counselors. Nii Be somebody who can give godly Nii counsel. et ära lihtsalt otsi Jumala kartlikku nõu, vaid ole keegi, kelle läbi saab tulla Jumala kartlik nõu. Hello? Can we do that? I mean, are you here? Kas me saame You seda listening? teha? Oled sa I don't know. kohapeal? It seems like it Kuuled? was a big distance today. Tundub nagu täna on selline hästi suur distants. You probably all know this already, so I'm just talking to myself. Tõenäoliselt te kõik juba teate seda, nii et ma lihtsalt räägin siin praegu oma ette seda. But you need to have people that will really speak to you, but you need to have people that you can speak to. Sul tõeliselt peavad olema inimesed su elus, kellel sa lased rääkida enda ellu, aga sa pead ise olema ka inimene, kes saab rääkida teiste ellu. Because the whole thing God wants to do is he wants to fix you up so he could use you. Seepärast kõik, mida Jumal tahab teha, on see, et ta tahab teha sind korda putitada, nii et ta saaks sind kasutada. And God knows how to use you. Ja Jumal teab, kuidas sind He kasutada. knows who you can speak Ta to. teab, kellele sina saad rääkida. Just pray, God, use me, lead me. Lihtsalt ta palvetab, Jumal, kasuta mind, juhata mind. If I have an opportunity, God, speak through me. Ja Jumal, kui mul avaneb võimalus, siis sina räägi läbi minu. If that would be your simple prayer, God will show up and he'll use you. Kui see on sinu lihtne palve, siis Jumal ilmub välja ja ta kasutab sind. And you might say, but Pastor, my life is such a mess. Aga sa võid öelda, tead, pastor, mu elu on niisugune paras segadus. Well, I think we need to keep working on it. Aga jah, ma usun, et me peame selle kallal jätkuvalt tööd We tegema. need to keep growing. We need to let God bring us out of the mess. Me peame jätkama kasvamist, me peame laskma Jumalal aidata meil tulla välja But segadustest. you need to know while he's bringing you out of the mess, he's doing it so that you could help somebody else who gets in that mess. Aga sa tea seda, et Jumal tahab sind tuua välja segadusest, et sina saaksid aidata kedagi teist, kes on samasuguses segaduses. And I believe the day will come where God will be able to help you to use others. Ja ma usun, et Or tuleb päev, kus use you to help others. I said Jumal that. on võimeline kasutama sind selleks, et aidata teisi. Amen. Amen. God will use you to help other people. Jumal kasutab sind selleks, et aidata teisi. And so let God guide you through life. Nii et las Jumal juhatada sind läbi sinu elu. But we need to keep growing and we need to keep learning. Aga meie peame jätkama kasvamist ja õppimist. And this is my last kind of major point here Ja today. see on minu selline viimane suur punkt. As we're following the guidance that God gives us, Kui meie järgime seda juhatust, mida Jumal meile annab, and as we're looking to His Word and to His Spirit, ja kui meie vaatame tema sõnasse, me otsime siis tema vaimust abi, as we're looking for godly counsel from many advisors, kui meie otsime siis Jumala kartlikku nõu mitme nõuandja käest, and it should not be just one person in your life, it ja should see be many. peaks olema lihtsalt üks isik, üks inimene sinu elus, neid peaks olema
mitu. You know, if you talk to somebody and then go talk to her and then talk to him and talk to him, you know, out of all that, you'll probably get a good picture kui of sina what it räägid is. ühe inimesega, teisega, kolmandaga, neljandaga, siis sa peaksid saama sellise hea pildi. You'll get a better direction for where you're going. Sa saad kätte parema suuna, mis suunas minna. But in all of that and all you're seeking for God's guidance, Aga kõiges selles ja Jumala juhatuse otsimises, one thing you always need to pay attention üks to asi, millele sa alati pead pöörama tähelepanu, is peace. on rahu. Peace that's Rahu, on the inside. mis on sinu sees. Go after peace. Järgne rahule. Go after peace. Mine rahu järgi. The Bible tells us in Colossians chapter 3 and verse 15, Piibel ütleb meile kiri kolosslastele 3. peatükk ja salmist it says, 15. let the peace of Christ rule in your hearts. Las Kristuse rahu valitseda sinu südames, Because we're called to be in peace. kuna meid on kutsutud olema rahus. That's what God wants for us. That's what He's called us See to. on see, mida Jumal tahab, see on see, millesse tema meid on kutsunud. And we need to let that peace rule in our Ja lives. meie peame laskma sellel rahul valitseda meie eludes. And don't do anything without having peace in your Ja heart. ära tee mitte kui midagi ilma selleta, et sul on rahu sinu elus. Now, let me ask you a question. Las ma küsin sult küsimuse. When you have peace, where do you feel peace? Kui sul on olemas rahu, siis kus kohas sa tunned seda? Right in here. Most of you went like this. Sa tunned seda siin. One guy went here. Enamus näitab nii. No, Üks mees no, näitas siin. no, Ei. no, we feel it here. Ei, meie tunneme seda siin. We feel it kind of on the inside, Meie tunneme seda enda sees. right? nii. That's where that peace comes, is in our heart. See on see paik, kuhu see rahu tuleb. See tuleb meie südamesse. And it's not even a thing that comes to our head, really. It's just something that rises up. Peace. Ja see isegi ei ole asi, mis on meie peas, meie meeltes, vaid see on meie sees. Südamesse tuleb rahu. And then that peace, the Bible says, guards our heart and our mind. Ja Piibel ütleb, et see rahu kaitseb meie meelt ja meie südant. And so, you know, don't make any major move in your life unless you have some peace from Ära God. tee ühtegi sellist suuremat otsust, valikut oma elus, et sa hakkad liikuma selles suunas ennem, kui sul on Jumala rahu selles asjas. And peace is the thing that will determine where you go. Ja see rahu on see, mis määrab ära selle suuna, kuhu sa lähed. Let the peace of God rule in your heart. Ja las Jumala rahu valitseda sinu südames. Let it rule your life. Ja las see valitseda sinu elu. Let that be the determining factor when you're making a decision. Lase sellel olla I've see got peace. otsustav faktor sinu elus, et see rahu. And then the peace of God is kind of like God's signature on a decision. Ja Jumala rahu on selline nagu Jumala allkiri selle asja suhtes. And kind of like God's approval. See on nagu Jumala selline heakskiit. You know, you've got some artwork that's got the artist's approval. Ütleme näiteks, sul on olemas mingi kunstiteos, kus kohas on kunstniku allkiri. You know, and you know, not every piece of art that's out there is actually painted by the artist these days. It's kind of Mitte crazy. iga kunstiteos, mis seal tänapäeval siin saadaval on, ei ole tehtud kunstniku poolt. I mean, they're printing them by the thousands off of printing machines and whatever. Lihtsalt trükimasin laseb neid tuhandete kaupa välja ja kuidas iganes. But what gives a painting value is when that artist will come along and he'll sign his signature there saying, I approve this. Aga mis annab sellele maalile väärtus on see, et kui see kunstnik kirjutab sinna alla ja et vot see on minu tehtud. And that's what peace is in our heart. Ja see on see, mis on rahu meie südames. As we're stepping out, as we're making a choice and decisions for our life, it's like God comes in and just says, peace. Et kui meie astume välja, võtame vastu otsuse enda elus, siis Jumal tuleb kohale ja paneb see allkirja rahu. In other words, keep going. It's okay. Just follow this. Teisi sõnu, jätka minemist, lihtsalt järgne sellele. Well, I got peace to rob a bank, Pastor. Et pastor, mul on rahu, et röövida panka. I just got real peace. I'm going to go steal money. Mul on lihtsalt tõeline rahu ja ma lähen röövin raha. No, make sure we're staying in line with the word, Ei, tee kindlasti, et me jääme Jumala sõna juurde. but we follow peace. Aga meie järgneme rahule. We follow peace. Meie järgneme rahule. And if you don't have peace, Ja kui sul ei ole rahu, then you need to check it. siis sa pead kontrollima seda asja. Even if you've gotten godly counsel from 4 people Isegi kui sa oled saanud Jumala kartlikku nõu 4 inimese käest and you still don't have peace, ja sul ikka veel ei ole rahu selle asja suhtes, you need to check it and you need to wait. siis sa pead nagu tšekkima, kontrollima seda asja ja sa pead ootama veel. Because maybe it's not the right time. Maybe it's not the right season. Sellepärast võib-olla ei ole õige aeg, võib-olla veel ei ole see õige hooaeg selle You asja need to be jaoks. careful that you don't do anything without first having that peace. Ja sa pead tegema kindlaks, et sa ennem ei tee mitte midagi, kui sul on olemas see rahu sinu sees. Well, Pastor, why are you taking so much time on peace? Pastor, mille pärast sa võtad nii palju aega, et rääkida rahust? Because I know. Kuna mina tean, I've made choices. I've made decisions without peace, Ma and olen- I regret them. teinud valikuid, otsuseid ilma rahuta ja ma olen pärast kahetsenud neid. Amen. Amen. It's not right. Et see ei ole õige. And I end up saying, God, I'm so sorry. I should have listened. Ja ma lõpetan nii, et Jumal, mul on nii kahju, anna mulle andeks. Because I knew inside
kuna ma enda sees teadsin, this ain't right. see ei ole õige, Oh, but they said, and so I'm going aga to. nad ütlesid ja ma lähen ja ma teen. Are you sure? Kas sa oled ikka kindel või? If you don't have peace, Kui sul ei ole rahu. it's better to be, one minister told me this, it's better to be one step behind God than one step in front of God. Siis üks teenistuja ütles mulle seda, et tead, parem on see, et sa oled sammu Jumalast maas, kui see, et sa lähed Jumalast sammu ette. You know, I want to be with God. Et ma tahan olla koos Jumalaga. But if it comes to, be behind or in front, I'd rather be letting God lead me than saying, God, come on, catch up with me. I made some wrong choices here. Et mis puudub sellesse, et kas nüüd olla siis Jumala tagapool või minna tema ees, siis ma parema meelega oleksin seal tagapool, et Jumal ütleb, et kuule, et tule järgne mulle, kui see, et ma jooksen temast ettepoole. Parema meelega ma olen temaga koos. So yeah, we want to follow what it is that peace puts us in the direction of our lives. Nii et meie tahame järgneda sellele, kuhu suunda siis see rahu meid juhatab siin elus. But we all miss it sometimes. Me kõik vahest eksime. I miss it, you miss it. Mina eksin, sina eksid. And then those are the times that we use to grow. We learn, we get better. Ja need on need ajad, kus kohas meie õpime, me kasvame, me saame paremaks. And God is the one who will lead you and the one who guides. Ja Jumal on see, kes juhib ja juhatab. And he will use his spirit. Et ta kasutab oma vaimu, He will use his word. ta kasutab oma sõna And he will use his people. ja ta kasutab oma rahva And inimesi he ja will rahvast. use these ways to get supernatural GPS, godly guidance Ja into ta our life. kasutab neid asju, et saada siis Jumala kartlikku nõu meie ellu, ta siis, et juhatada meid läbi selle üleloomuliku GPS-i meie sees. And the Holy Spirit in you Ja püha vaim sinu sees will either give you peace annab sulle kas rahu or no peace. või mitte rahu. And we know the no peace and we know the peace. Ja meie teame siis, ei ole rahu ja on rahu. And so we've Me got tunneme seda. we've got to make sure that we learn that and that we're led by that. Me peame tegema kindlaks, et me õpime seda tundma ja et me oleme siis juhitud ka selle poolt. And in all of your plans Ja kõikides sinu and plaanides in all of your wars, ja kõikides sinu lahingutes, sõdades find the peace of God. leia Jumala rahu. Find the peace of God. Leia Jumala rahu. And so you need to have that daily connection with the Holy Spirit and with God. Nii et sul peab olema see igapäevane ühendus püha vaimuga ja Jumalaga. Because it is the Spirit of God that will lead the children of God. Kuna see on Jumala vaim, mis juhib Jumala lapsi. Amen? Amen. The Spirit of God will lead the children of God. Jumala vaim juhib Jumala lapsi. And so we've got to have that connection. We've got to have that boldness to follow. Nii et meil peab olema see ühendus, meil peab olema see julgus järgneda. And don't make emotional decisions, Nii et ära tee emotsionaalseid otsuseid, but make the right vaid decisions. tee õigeid otsuseid. And He will lead you to have many victories in your life. Ja tema juhib sind nii, et sul saab olema palju võite sinu elus. And so in your life, you can expect God to guide Nii you. et enda elus sa võid oodata seda, et Jumal sind juhataks. This is the good news. Ja see on see hea uudis. You can expect God's guidance. Sa võid oodata Jumala juhtimist. There's different ways that God will guide us, but you can expect God will show me what to On do. olemas erinevaid viisi, kuidas Jumal juhatab, aga sa pead ootama seda, et Jumal sind juhataks. We just need to cooperate with Meie Him. lihtsalt peame tegema temaga koos tööd. Let the Holy Spirit of God on the inside of us be real to Las us. Jumala püha vaim olla tõeline sinu jaoks. And if you want to be led by God, Ja kui sina tahad olla juhitud Jumala poolt, God will lead you. siis Jumal juhatab sind. Amen. Amen. He's always talking. Ta alati räägib, And alati you kõnetab. miss it, you miss 3 turns, He's still telling you, all right, this is the way you need to go. Sa paned mööda 3 kohas, kus sa peaksid tegema pöörde, siis ta ikkagi ütleb sulle, et tead, nüüd sa pead liikuma nii. God is never going to give up on you, so don't you give up on Jumal yourself. mitte kunagi ei anna alla sinu suhtes, nii et vaata, et iseenda suhtes ei anna alla. I'm not going to give up Ja on you. mina ei anna sinu suhtes alla. You might screw up again and again, but I'm still going to be cheering Sa for võid you. läbi kukkuda, jama jälle kokku keerata uuesti ja uuesti, aga mina olen ikkagi sinu juures, sinu kõrval olemas selleks, et julgustada sind edasi liikuma. Because I know God is cheering Kuna for ma you. tean seda, et Jumal julgustab sind, elab sulle Amen. kaasa. Amen. We have a member of our church that said, well, he screwed up 7 times and the pastor kicked him out of the church. Meil on olemas koguduses üks inimene, kes ütles, et tead, tema ise oli koguduses, kus kohas siis 7 korda ta komistas ja siis pastor viskas ta kogudusest välja. And he was like, well, I don't know if I want to go back to church then. Ja siis ta ütles, aga siis ma ei taha enam kogudusse tagasi minna ju. You know, that's not this church. Ei, siin ei ole juttu sellest kogudusest. Thank God this is not a place of condemnation, Tänu Jumalale, et see ei ole kohtumõistmise paik, but this is a place of truth. vaid see on tõepaik. But this is a place of love and God's grace, and we want better for you. See on armastuse Jumala armupaik ja meie tahame parimat sinu jaoks. And it's not you mess up again and you're done, Ja asi ei ole selles, et sa keersid jama kokku ja sinuga on nüüd kõik, but that we would support and that we would love one another and cheer one another on to good work. vaid et meie toetame, me julgustame üksteist ja me aitame teid üksteist headele tegudele. And I believe God will lead you if you'll let Him. Ja me usume seda, et Jumal juhatab sind, kui sa lased teda. God's got an awesome plan for your life if
you'll follow. Jumalal on olemas võimas plaan sinu jaoks, kui sina järgned talle. And God is at work for you. Ja Jumal on tegemas tööd sinu jaoks. He's a God who guides. Tema on Jumal, kes juhatab. And he has people that he will surround you with Ja tal on olemas inimesed, kellega tema sind ümbritseb, who have good, godly counsel. kellel on, kes saavad anda sulle head jumalakartlikku nõu. We need to allow them to speak. We need to allow them to have that influence Ja in me our peame lives. laskma neile kõnetada meid ellu, me peame laskma seda mõju oma ellu. And if we will do that, Ja kui meie teeme seda, I believe that we will be blessed. siis ma usun, et me saame olema õnnistatud. Like we read today, that our children will be Nii blessed. nagu me täna lugesime, et ka meie lapsed saavad olema That õnnistatud. every area of our life will be Nii et blessed. iga meie eluvaldkond saab olema õnnistatud. And then we will be able to dwell in the house of the Lord forever. Ja siis me oleme võimsad olema isanda kojas igavesti. Amen. Amen. We just need to learn to follow. Me lihtsalt peame õppima temale järgnema.